Dipali pahak ng saka chikpinta dunugla ni si lasko sana chana chikpinta swaz na digo jajo ka jigo message सोगोमी बाजु मेजुबे वसुन्धरा पूजा नगर परिक्रमा चले आछिक पिन स्वयाचना दिगदुत हो भिन्चे बाले या वसुन्धरा माया था न्यने बसाको जाजो जाजोमुदो चासा मंका खल व धनमेजु माया मंका गोसाले न्याना जंगु ठुको वसुन्धरा पूजा छ आपला भक्तजन पिन्छ बति कया चुना दिगो छिक पिन्छ कांकिले सोकुम बाजुमेज पनि सोनी गया नेवाटेको थिथि नखचख मध्ये छगु महत्व जागु नख खथ वसुन्धरा पूजा
अन्न धन व प्रज्ञा या वरदान बिहा दिमछि वसुन्धरा माजुया नामे चाहिँ ठुगु ज्याजो ज्याजोङ ख सोगिम बाजुमेजुबी ठाउँ ठुगु वसुन्धरा पूजा बटिकया देविन्द वावया छु भजा प्रभाव परे जुसान वेग पिन्सा कुसा कुया रेनकोट फिना सा ठुगु ज्याजुले बटिकया जुन दिगुदो
सोकुमी बाजु मेजुबे ठुगु वसुन्धरा पूजासँग भक्तजन पिनसँग थमेस्या फुचागु जोलन त चाहिँ भगवान वसुन्धरा माजु या त छागु ए तो समेत में समय बजी जोल नाप टेबा इटा मत थे थी चीज बीज त चाहिँ वसुन्धरा माजु या त छागु या नावया जंगदो सोकुमी बाजुमेज पनि सिक्पिन्छ खङ्कादेव है बजी डोया दियोनी चाहिँ समय बजी जोल्न त मागु लोसा कासा मुस्या पालु छेला थे थिथि लोसा कासा चाहिँ ठुगु ज्याजो सम्वेगु यही वसुन्धरा माया श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव या त दासा अन्न धन व प्रज्ञा वरदान दैगु जनविश्वास दुसोकुमी बाजु मेजुब्यो सोकुमी बागुमेज भी सिक्पिन्छ ठना खङ्कादी भई ठाउँ या ठुगु वसुन्धरा पूजा नगर परिक्रमा चले आपल मिसा पिन्छ चाहिँ भोटिकया दिगु सिक्पिन्छ खङ्कादी भई परापूर्व कालन छे झनावया चंगु ठुगु वसुन्धरा पूजा ठुगुसी रासा चासा मंका खल व तन्मेजो माया मंका गोसाले झना चंगु ख थौए ठुगु वसुन्धरा पूजा नगर परिक्रमा ज्याजुले वागोगु कारणना छुपचा प्रभाव परे ज्याजुगु जुसान श्रद्धालु भक्तजन पिन्छ कुसा कुया रेनकोट फिनासा ठुगु परिक्रमा भटिकया जुना दिगुरु
뭐 천안 떼우가 아사 떼우라. 짬이 갈리나. 너 전화해라. 전화해라. 아? बटर लिखना तो बटर बटर नहीं हाँ अच्छा अलग अलग भी अलग जंक्शन ले ला फिटी ले बोलो फिटो फिटी ना खाते जी ला आ बैग में खाते फिटा जो अच्छा की चीज़ है फिटी ना खाते जी ला फिटी ना खाते जी यार đấy phát ra món lẩu cả đấy phát cái chân mà là anh biết không vấn đề thân đó anh là nó yêu quá lá cái này gì à rồi anh mua cái gì bây giờ là 그냥 그래서나 아직 안 왔어.
सोकुमी बाजु मेजुबी आर आशा जिमसन थाना पिन्छेबाले चुना दिमपति छम तबाइके थ वसुन्धरा पूजा यु विषयले छुजा खलाबला या तेनगदो दक्षिले नापाबेको त लस्कुसिया लस्कुस दसिरा धन्यवाद यो चन्द्रकाजी वज्राचार्य आज चन्द्रकाजी वज्राचार्य हजुर आज चन्द्रकाजी वज्राचार्य त्यो वसुन्धरा पूजा यु विषयले छु भन्छ कनादिसन भजन पूजा विषय चाहिँ भजन मनानी भेगा पे तरम का ल संसार है तोरो सुदाबले चाहिँ माथे तरम स्वयंवर खा छाराबले जेटा मता निसे चाहिँ जेटा हुर्काइना ल तरियाना किचकया गुत्री मानत्र बिनादलो वसेन नु वसुन्धरा मान गएका ओके मादेव सापे तरम का वसवल चिज पूजना लासा चौरो पुण्य प्राप्ति न ख एजोनी त्यसो त पसरी पनि याव कान छारा छ थियो पुण्य प्राप्ति चिया नापा चाहिँ पसरी पनि न मरु ख लिपा चाहिँ हु कुन राज्य मापसँग चाहिँ ढेकाउ ख कम से कम थो ढेको चाहिँ 30 वर्ष जे धरती पूजा छार मुन छावल लाले भत माडी मेस चक्रिया मावे ख छारा छ मान छिरा खिलतको पाथे त्या ल खिलतको पाथे त्या चाहिँ खिलतका छिटा जन्म बिहा छिटा चाहिँ मतान छे हुर्काइना मान चाहिँ गुली बिजाइना टको वठे नटु बसन माडी मे वे माडी मे सो बसन मा वे माडी ह 30 मान जले बसन वे ल ए जुनी छिसा चाहिँ वो चुबला जला चिन्छु सिनकबले चिसो चाहिँ छे चाहिँ 30 मानका पूजा छु उपट मानका पूजा रिया चाहिँ बसन्त मान जाति अच्छा पूजामा लाउरे बसमा थो पृथ्वी त वो पृथ्वी त चाहिँ उस बोल्नु चाहिँ मानव चाहिँ छिटो चाहिँ स्नातो ए ज्या चिसो चाहिँ वो घुमले चाहिँ पूजामा हो छेली चाहिँ पूजामा पृथ्वी माताहरुका पिना छ सा पृथ्वीले उस बोल्नु चाहिँ मानव छिटो स्नातो छिटो मानव गए बचाइना छिटो तरिना तथेन तो पृथ्वी उस बोल्नु चाहिँ बसन्त मानव चाहिँ स्नातो जुयालो ए चाहिँ बसन्त माने सापे तरङको वथेनु संसारे माथे तरङ सिएमहरु ल यदि बसन्त माने वे गुमाएका अहिले थो वसुन्धरा मायुक्ति चाहिँ पूजा याद तासा थरे नगर परिक्रमा याद तासा गयो किसिमोक्ति पुण्य चाहिँ आर्जन जिउ जुमे पूजा दिउ छरासा गुचने छे चाहिँ ममिना चौजल हैला छे चाहिँ गु चाहिँ छे शान्ति स्वस्ति या मजल छे परिवारपति गुची चाहिँ छि मंगोफिया चाहिँ जल वसले मा यो प्रताप हो गुण चाहिँ रोग चाहिँ निरोग ज्या लोला उनी ज्या सक्ने चाहिँ पूजा चाहिँ सम्ले जो कारण छ हो हैला थो अहिले थो पूजा युक्ति चाहिँ जस्तै थो समय बई दुचिसँग खना चुना जस्तै फलफुल छना मेन माउ चाहिँ नि थो वसुन्धरा पूजाले छिसँग छ्या माउक्ति चाहिँ नि खास छुक छिसँग चाहिँ ठेक बिजाना सेबले माइत चाहिँ सुनेके हैन छिसँग चाहिँ एजा वसवल माइत छिसँग यो नसा चरा जन्म पालेना त चाहिँ माइत छनु छिसँग बस्न माइत छिसँग चाहिँ समय बई जुङा दिदा वसवल त निकु पुरा yana त फलफुल जल समय बी जल ल वसवल माइत निकु माना गुल्डुको चिरा हिना त जिया त वर्षेस गथ पुजना त लास जेता अवश्य छुके पुण्य प्राप्त जीवन जन बस माइत त सक्सिया इच्छा अनुसार समय बी गुल्टा फलफुल त्याबी एजा त सञ्चालन त कारण तयक हजुर अहिले थो जस्तै मिग चाहिँ नि धलन्दन्युक्ति ज्याजो जुल ठाउँ चाहिँ छिटो नगर परिक्रमा याउ धलन्दन्यु ज्याजो चाहिँ खास सुको ठाउँ चाहिँ धलन्दन्यु नै धलन्दन्यु विषय के दलदासा गुची चाहिँ तस्कै दरिद्र ज्याचन नासा
आची छे चाहिँ चिक मजलो के जुल ढासा जसो वसवल मायो चाहिँ बट्टा दन्डासा वसवली पट्टा ब छेन पुण्य चिक जावी दुःख हर्नु ज्या छे चाहिँ पुण्य प्राप्त ज्या छे चाहिँ सुख शान्ति दियो ज्या त बटन तन ठन्डु या नाटो कानो यको शुभेच्छा वसुन्धरा पूजा थ्यांक यू यको छछदान शुभेच्छा धन्यवाद हजुर सोकुमी बाजु मेजबे नकतिनी चिसा थन पिन्छे बालेमपटे आज बाजेके चाहिँ वसुन्धरा पूजा यो विषयले छु बजा खल्ला बलायना छिकपिन्छ नेपाल च्यानल मार्फत लाइभ प्रसारण सोयाचुना दिगुडु थोय चले चाहिँ जी हाना मेमसम्म थन बाजेके थो विषयले खल्ला बलाया लस्कस जी आज चिनकाई बजार चालेगा हजुर गयो अनुभव ज्याजन ठाउँ चाहिँ नि थन पिन्छे बाले चाहिँ नि फोकसमा झझ ट्याएको चाहिँ वसुन्धरा पूजा याना चौँदो छिटो गयो अनुभव ज्या तस्का भाला होला गोपट्टि मलाई हामी चाहिँ धलन बटोचोन तर चाहिँ ठुलो वसुन्धरा मार गाडी चाहिँ तर तस्का तर लक्ष्मी छौ लक्ष्मी न छौ चाहिँ ढटेमा मलाई एजुन चाहिँ थोर दुःख हर्न जिउपट्टि अझै चाहिँ उसपोलियो चाहिँ नाका मात्र चाहिँ छिटो चाहिँ साबे टस्का पुण्य प्राप्त दियो दुःख हर्न दियो अझै ठो चाहिँ घु चाहिँ उसपल्ट चाहिँ ठो समय बजिटिया फलफुल टिया चाहिँ उसपल्ट चाहिँ पुर्याइट उसले चाहिँ सक्सिया चाहिँ रोग दुःख मरे मलाई जुन चाहिँ साबे टरौ चाहिँ अहिले जस्तै छिला थन पिन्छे बाले जम्पटी आज जुल थन न्यू न्यू बजाइ नि थन जिता यादव खाना जस्तै थन छटिदु अहिले उखिपट्टि न छटिदु थो चाहिँ छ्याक ठोक ठन निम दियो मलाई छम चाहिँ तले आगमे मुलुमपट्टि एकदमै चाहिँ पुलामपट्टि मलाई एकदमै प्लान्ट ह्याबले चाहिँ प्लान्ट ह्याबले चाहिँ उके यो चाहिँ एकै वर्ष त हो मलाई ह्याबले चिकन जन्मे मजुन ब्लेन चाहिँ अझै जन्म मजुन ब्लेगा अठौँ चाहिँ 71-72 वर्ष त मलाई उइसेन चाहिँ नापा चाहिँ चाहिँ सिटी झुमपट्टि डेरघुमपट्टि अहिले ठुमपट्टि चाहिँ लिप्टे ठन चाहिँ 42 सालमा चाहिँ छि पाकेले चाहिँ ठु ढ्यो ठाप्ने हैन भिन्सवाल त्यसमा पाक्यो थो वसुन्धरा पूजा युक्ति झोले चाहिँ गौ ट्वाल या गौ ठासँग चाहिँ थरे पाक्या या ना थो आ चाहिँ छि जम्मा गुली टोल दुख अब टाइम हो मलाई तर सुरा चाहिँ इच्छा अनुसार चाहिँ त्यसमा गाउने तर पहिलो सुरु चाहिँ ठन भिन्सवाल चाहिँ केही बेला चाहिँ 42 साल हजुर जिम्मा पाक्यो 42 सालमा पाक्या लिप चाहिँ छिस थमेसा मन टुङ्का चाहिँ थमेसा कावसान्जु सरदा हुन्छ न हजुर हजुर आतको शिव कथन चाहिँ सिक्पिन्छ शिव कथन चाहिँ थो गुब्लिन चाहिँ न्याना जाउँ ठेछ तिमसँग शिव कथन चाहिँ ठो न्याना जाउँ चाहिँ 42 सालमा चाहिँ पाके बेला मलाई 42 सालले चाहिँ अहिले 40 साल पछि परिक्रमा यको शुभेच्छा त खाना सोकुमी बाजु मेजबी ठाउँ या ठोगु वसुन्धरा पूजा या नगर परिक्रमा या झोले जितना आज पिन्छे बाले बि आज पिनि उना छु बचा वसुन्धरा पूजा विषयले कया खल्न बलायन सिक्पिन्छ सोया डिफै थन समय भई दुव नाप फलफुल ढेबा यको श्रद्धालु भक्तजन पिन्छ छाया बन दिनुको गुडो
소금 맞으면서 벤치빈사 स्वयं दिगुदो वसुन्धरा पूजाया प्रत्यक्ष प्रसारण ठुलो प्रत्यक्ष प्रसारण छिसा नक्तिने सोइदेला कोइला छि मंगा खला पाके वया चंगु ठो बासुरी बाजा नापा भजन खल वया चंगु कारण छु बजा प्रभाव परे जोगु जुसान सदाले भक्तजन पि पुसा खुया रेनकोट फिना सा ठुगु ज्याजोले फटिकया जना दिगुदो अन्न धन व प्रज्ञा वरदान बियादिमपति वसफल्या पूजाले ठाउँ यको पाजुमेजु पिन्छ भोटिकया छन दिगु छिक पिन्छ खंगाडी भए वसुन्धरा माया त श्रद्धा भाव पूजा आराधना याद दासा धन अन्न व प्रज्ञा प्राप्त जुइ तैगु जनविश्वास छि भक्तजन पिंगे दुजुला सुगुमी बाजु मेजु पे थो समय बई जोला नाप भक्तजन पिन्छ ठिठी मेउ नसा जोला फलफुल देवा जाकी बिस्कुट वसुन्धरा माया त छाया चंगु अवस्था दो सोकुमी बाजु मेजु पे ठिठी ट्वा ट्वाला वया चंगु ठुगु बाजा खल दचिक पिन्छ सोया जना दिफै यलया ठिठी ट्वाले चंबे बाजु मेजु पिन्छ भटिकया जना दिगु ठुगु ज्याजो बाजा खल पाखेन यको झझ ढाका चंगु जे अनुभव याना जना एकदम सोगुमी भाजु मेजुबी आरास थन जिगुन याने छोछे मंगा खलय छम दुज भाजु नाप चाहिँ थो वसुन्धरा पूजाया थो व्यवस्थापन या ज्या चाहिँ सक्रिय ज्या जुना दिम छम भाजु नाप आकन चाहिँ खला बलाई निते चाहिँ कुटया लस्कुस हजुर लस्कुस छिगु नाच कन जिगु राजेन्द्र अवाले ख चोचित मानो हजुर छि चाहिँ नि थो वयुक्ति व्यवस्थापन तका चाहिँ छि जुयाजङ अवस्था दो छि गठिना व्यवस्थापन याना जन दि गठिना ढासा यो चोचटालीपट्टि छौपट्टि व्यवस्थापन तावडा छौ चोचटालीपि छौ पुचौ वइ ओके लागि ठ्याक्क मिलेन छिसो छौ बालक त्यो हिसाब अझै त्यसमा व्यवस्थापन या हिसाब अझै जी त चोचटालो मंगा कलर छ खटेना हो हजुर थो गुब्लेन चाहिँ ठुकै यो विषयले कया चाहिँ ज्याजो त ज्याजङ
ठुलो नापान है जिया चौपटी ख नापन वया थो ठाउँ या थो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ नि गुले गुल न्याउने चाहिँ थो जिबी थो 1 महिना 1.5 महिनामा 1.5 महिना त जिका ठिकैपट्टि मलाई रेसल ल्याउट होला मलाई ठिकै पाछे जिबी मलाई रेसल ल्याउ यो पाखे जिबी 1.5 महिना लेख्छ कुटोइना जिया चुनी दुगा हजुर गयो किसिम व्यवस्थापन जिया चौँ खङ्का दिए गयो उस ढासा जिमो छौ मंगा खलर युपटी दु ओके मंगा गुठी दु नि मलाई 7-8 बजे ने है वया 1-1.5 घण्टा प्र्याक्टिस याना मलाई अके पाछे तो बालके माट यो किसिम जिबी जिया चुनी दुगा हजुर हजुर अहिले जस्तै चिज थो व्यवस्थापनले चाहिँ बोटेका याजना दिएको एकदमै तो व्यवस्थापन या त छिटो गुल्तको चुनौती होला चुनौती रहला चुनौतीले खासला छु मलाई चुनौतीला छिस यापन है याना वया चुनी ख नापन है बालकुट मार का छिस कोशिश ना चुनी ख ओके ना वय अनुसार जिया चुनी होगा हजुर त नापानसे चाहिँ छि याना चुना दिएको होला नापायु र आयुले चाहिँ छु फरक चाहिँ छि महसुस यान एकदमै बालक जिया चुन्दुगा नापे गुली मनुट स कोशिश मयाउ ख आज कोशिश याना वया चुन्दुगा एकदमै कोशिश वया चुन्दु घिउपटी संस्कृति टिममा हिसाबमा मलाई एकदमै कोशिश ना चुन्दुगा जिउ हजुर छिटो यो सुबा एकदम धन्यवाद सोकोमी बाजु मेजबी नगदिने जिमसा खलाबला याना छोछे मंगा खलाया छम दुजा बाजु नापा चाहिँ त वसुन्धरा पूजा तो समय बजी व्यवस्थापन समिति चाहिँ व्यवस्थापन याना चुना टिमपट्टि बाजु नापा नगदिने खलाबला याना सोकोमी बाजु मेजबी छिकपिन्छ ठाउँ ठुको जासुसँग सोया चुना दिगो दो वसुन्धरा पूजा नगर परिक्रमा चले भिन्छेबाल पाखे चाहिँ जिमसा प्रत्यक्ष प्रसारण याना चुनको लु छिकपिन्छ सोया चुना दिगो दो सोकोमी बाजु मेजबी अन्नधान व प्रज्ञाया अधिष्ठाता श्री वसुन्धरा देवीया थोय वैगो नेपाल सम्मत 1139 यलाका तृतीया भाद्र 31 गते धनधनीगु व नेपाल सम्मत 1139 यलाका चौथी आश्विन 1 गते नगर परिक्रमा जुइगु जिया सकल भक्तजन पिन्त जाजस भौतिकया पुण्य सञ्चय नादी त विजय त इनाप्या नाचना गोसा खल धनमेजुमा फोन ल्या 5260935 व चासा मंगा खल यल फोन ल्या 55460444 जाजो धनधनी गुदी नेपाल सम्मत 1139 यलागा तृतीया 2076 भाद्र 31 गते ई सुथेसिया नेताइले थे धनमेजो मा निवास परिसर देवनगर पूजा पनि
소금이 바주 메즈베 직빈사 खानाचुना दिगुदु गुमेस्या जाकी गुमेस्या मरिचरी गुमेस्या टेबा गुमेस्या फलफुल गुमेस्या समयभरि झोल छाया चंगु चिकपिन्छ खानाचुना दिगुदु आरास जिठो माइक जिउ सहकर्मी रेगिसा जुयादा चाहिँ ललातिन गदो सोकुमी भाजी मेजुपी च्यासा मंगा खला अब धनमेजु मा गोसाल ज्याचंगु वसुन्धरा पूजाले आपाल भक्तजन पिन्छ बोटिका याचंगु जिस खाना चंगु दु परिक्रमा आवया भिन्चाबाले छना चंगुदु सोकुमी भाजु मेजुपी भिन्चाबाला थास जिस प्रत्यक्ष प्रसारण केना चंगु ख सिकपिन्त आपाल बाजा खल त पिन्छन थुकु वसुन्धरा पूजा बोटिका या चंगु जिस खाना चंगु दु सोकुमी भाजी मेजुपी आधा सा थो माई खाक्न जीको सहकर्मी सुशील शाही यातै लला सुबह रेगिसा सिकपिन्छ खंगाचुना दिगुदु आपला भक्तजन पिन्छ थुगु वसुन्धरा पूजा नगर परिक्रमा स बोटिका याचुना दिगु सिकपिन्छ खानाचुना दिगुदु नाप यखु बाजाउ खल त ट्वाटवाया बाजाउ खल पिन्छ न थुगु जाजु स बोटिका याचुना दिगु सिकपिन्छ खानाचुना दिगुदु सुगम बाजु मेजमे थुगु जाजो सुथा लागि निति आपल स्वयंसेवक पास पिन्छन यो को वालियाना चुना दिगु छिक पिन्छ खंकी भई जस्तै जीवन जल ल चाहिँ स्वयंसेवक पिन्छ थुगु वसुन्धरा पूजा भतिकया चुना दिपि बाजु मेजु पिनिगु निति चाहिँ अपुक्यु लागि प्याचा लंक्यु लागि स्वयंसेवक पास पिन्छ चाहिँ आपल वालियाना चुना दिगु छिक पिन्छ खंकी भई वाओ कारण छु बजा प्रभावला
अवश्य न लाना चोंगुदु ठाउँ ठुकु वसुन्धरा पूजासँग एसान भक्तजन पि भच्चन हिचकिचे मजुसे रेनकोट फना जुसा कुसा कुया जुसा ठुकु ज्याजुसँग चाहिँ बति कया जुना दिगो छिकपिन संखङ्गी भए च्यास मंगा खल व धनमेजु माया मंगा गोसाले ज्या चंगु ठुगु ज्याजोया आ छिकपिनसा सोया चुना दिगु लु चाहिँ पिन्छेपाल पाखे सोया चुना दिगु ख वाव फेवर मरासी भक्तजन पिन्छ ठुकु ज्याजोसँग एकदम उत्साहजनक रूपमा चाहिँ ठुकु ज्याजोसँग बतिकया जुना दिगु छिकपिनसँग खङ्गी भए समेजोल मरिचरी फलफुल जाकी थेबा तटी ठिठी ज्वलन्त चाहिँ भक्तजन पिन्छ वसुन्धरा पूजा रूपटी चले छ्यागु याना जोंगु छिक पिन्छ खना दिए भए श्रद्धा भाव वसुन्धरा माजुया पूजा आराधना यात्तासा अन्न धन व प्रज्ञा वरदान दैको जनविश्वास दो नभई साल चिकौं बैली गोसाक वगु ठुगु ज्याजो ठुगु दे च्यासा मंका खल व तन्मेजो मा पाखे मंगा गोसले ज्या चंगु ख
मरिचरी फलफुल समय बजी झोल ढेबा जाकी ते ठिठी चीज वस्तु ठुगो वसुन्धरा पूजा चाहिँ भक्तजन पिन्छ छागु याना वया चंगु छेक पिन्छ खंगे फे ले नापो ठुगो वसुन्धरा पूजा निदि ने छगु भाग मा दैगु कथा ने छगु भाग चाहिँ भक्तजन पिन्छ फ्याना ठुगु वसुन्धरा पूजा नगर परिक्रमा याना चना दिएको दो सोकोमी भाजुमेजुबी छिकपिनसँग खंगी फै स्वयंसेवक भाजुमेजुबी चाहिँ थौया ठुगु नगर परिक्रमा याना चोपी श्रद्धालु भक्तजन पिनिगु प्याजा लंके निधि ल थल झना वेग पिनु लागि जीवन जल ल तते जुस पि झना चाहिँ ल सोया चना दिएको छिकपिनसँग खंगी फै हाकन मेगु छगु बाजा खला चाहिँ छिकपिन्छ टिभी स्क्रिन सोया चुना दिएको दो बाँसुरी बाजा खल पाखे चाहिँ झझ ढाक बाँसुरी बाजा थाना बेगपी चाहिदिया जनको दो तिथि देव देवी मध्ये सम महत्व जाम देवी ख वसुन्धरा माजो वेकय श्रद्धा भाव भक्ति या तथा आशा वेकल अन्न धन व प्रज्ञा या वरदान बिधैगो जनविश्वास दो सोकोमी बाजु मेजबे हाकन थनियाने वलखो बाजङ खला पाखे बाँसुरी बाजा फुया ठुगु परिक्रमा झझ ढाक ढाका वया चुन दिएको दो वय गपे सोकोमी बाजु मेजबे झिगु परम्परागत बाजा गाजा खी ढोलक चिन्चो बाँसुरी जो डमरू नाप्नामा ठिठी बाजा गाजा
थाना चाइजो न दिगु दो वल्खु या बाजा खला पाखे तासा ठुगु छिगु सांस्कृतिक बाजा गाजा परम्परागत बाजा गाजा या ख्याति हलिमेन अति कहे दो थजागु जाजो पाखेन ठुगु छिगु परम्परागत बाजा गाजा या संरक्षण जया चुंगु न जिता का जना सकोमी बाजु मेजबे छिन्यवा तेसम परापुरो कालनि छे छुन कथया नख चख हनिगु छोले छुन कथया जात्रा पर्व हनिगु छोले छिस छिगु परम्परागत बाजा गाजा चाहिँ चौजन दायको थाना न्यायपुका छिस थौ तक न हना चुनको दो थजागु ज्याजया कारण न छिगु त परम्परागत बाजा गाजा लेना चुंगु दो अझ लेंगा ते मागुन अझ लेंगा ते मागुन जिखंगा सोकोमी बाजु मेजबी आरा से छिकपिन सा खंगे फै हलिमले ज्वलन सदाले भक्तजन पिन सा छाया जना दिगुरो तिथि जात्रा चाड पर्व नखचख मध्ये छगु महत्व जागो वसुन्धरा पूजा नगर परिक्रमा या न छगु विश्व कथा या महत्व जा सोकोमी बाजु मेजबी भिन्छेबाल पाखे छिकपिन सोयाजना दिगु दु वसुन्धरा पूजा नगर परिक्रमा प्रत्यक्ष प्रसारण
सोकुमी बाजु मेजुबे चिची रिबी मस्ते सन्से कया तत रेबी मनुदान तकन भोटी कया दिगु ठोगु वसुन्धरा पूजा लु छिकबिनसा स्वयाजना दिगु दु नेपाल च्यानल पाखे प्रत्यक्ष प्रसारण ठुगु नगर परिक्रमा यागो छनु न्यव विधिवत रूपमा वसुन्धरा माजुया पूजा आजायना तलदना ठुगु परिक्रमा यागु ख सोकुमी बाजु मेजुबे नेपाल च्यानल पाखे लाइभ प्रसारण स्वयाचना दिगु जुल छिकपिनसा वसुन्धरा पूजाया नगर परिक्रमाया प्रत्यक्ष प्रसारण छिकपिनसा स्वयाचना दिगु दु आरासा थुगु प्रत्यक्ष प्रसारण पाखे पल्ख दिपाई जुतेंगु दु तो दिपाली बा हाकन वसुन्धरा पूजा नगर परिक्रमाया प्रत्यक्ष प्रसारण हान न्यवेगु हेजु आरासा पल्ख दिपा अधिष्ठाता श्री वसुन्धरा देवीया थोय वैगो नेपाल सम्मत 1139 यलाका तृतीया भाद्र 31 गते धनदनिगु व नेपाल सम्मत 1139 यलाका चौथी आश्विन 1 गते नगर परिक्रमा जुइगु जुया सकल भक्तजन पिन्त जाजस भोटिका